reka rero nongere ngusuza ya mukunzi w'Isumo ndetse na Altur Sport TV ukomeje kugenda ubana natwe cyangwa usa nukomeza kugenda ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Usibye kino kiganiro hari n'ibindi biganiro byinshi twakomeza kugenda tubakorera. Ukomeje kugendera ukanda subscribe ugasubira inyuma ukareba amakuru twakomeje kugenda tubahereza ndetse n'ibiganiro twakomeje kugenda tubashyiriraho. Wakomeza kugenda rero unogerwa na gahunda zacu dukomeza kugenda tubategurira umunsi ku wundi. None rero twihuse cyane twihute tukumwanyukire ko tugiye kugera kure equipe isaga iya gatandatu. Ni muri ya program yacu kuva tuti reka tukugezeho equipe kuyindi uburyo yagiye yitwara muri iyi championnat ya Rwanda Premier League. Umwaka ni 2021 2022 yasoje. Equipe ya PFC iri ku mwanya wa mbere, igakurikirwa na equipe ya Kiyovu Sports, igakurikirwa na equipe ya AS Kigali Rayon Sport, equipe ya Mukura Sports Club ndetse na Musanze ariyo tugezeho kuri uyu munsi. Kano kanya ni Musanze yose rero tugiye gukomeza kugenda tukubwiraho. Hari ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 2021 ku isaha y'isa 9 ubwo Musanze yatangiraga shampiyona inyagira 3-1 equipe ya Bugesera FC. Ni match rero yabonetsemo igitego cya mbere cya Musanze ku munota wa gatatu w'umukino wo bita Ikechuku abasha kwaterekamo igitego cya mbere kuri penalty cya equipe ya Musanze. Ni byatinze cyane ko igice cyagari gitangira ku munota 57 gusa uwo bita Angua wa Musanze bateretsemo ikindi gitego cya kabiri cya equipe ya Musanze FC. Ku munota rero wa 84 nibwo equipe ya Bugesera FC yabashe kuba yakwishyura icyo gitego, ndetse ku munota 86 uwo bita Shaurini abasha kuba yakwitsinda igitego, agitsinda rero equipe ya Musanze. Ariko reka mbibutse ko Shaurini ari umukinnyi wa equipe ya Bugesera. Kuri match yakurikiye rero yabaye tariki ya 3 z'ukwezi kwa 11 2021 ku isaha y'isa 9 aho equipe ya APR FC yatsinze equipe ya Musanze ibitego 2 ku busa. Igitego cya mbere cyabonetse ku munota 57 naruboneka Jean Bosco, ikindi gitego kibonwa na Manishimwe Jaber ku munota 62. Reka tunyaruke kuri match ya gatatu rero yabaye kuri tariki 20 z'ukwezi kwa 11 2021 bari ku isaha y'isa 9 nubwo Musanze FC yatsinze ibitego 3-2 bya Etoile de l'Est. Igitego cya mbere cyabonwe na Etoile de l'Est ku munota wa 5 bita Agbovol yari amaze guterekamo igitego cya mbere rero. Nanone cyaje kuba cyakwishyurwa n'uwo bita Niyonsenga ku munota wa 28 ndetse ku munota wa 34 ubita Haba Ineza w'equipe ya Musanze bateretsemo igitego cya kabiri cya Musanze. Hatwe rero yanjye ibitego 2 bya Musanze kuri kimwe cya Etoile de l'Est. Byatinze cyane ko igice cya mbere kigitangiye ku munota wa 56 ubita Chukudi Nwosu yabashe kuba yatsinda igitego cyo kwishyura cya equipe ya Etoile de l'Est. Byatinze cyane ko ku munota wa 36 kuri penalty wo bita Ikechuku Samson yabashe kuba yaterekamo igitego cya gatatu ari nacyo cyasoje umukino kuri penalty ku munota wa 66 w'umukino. Reka rero twihute cyane tunyarukira no kuri tariki 24 z'ukwezi kwa 11 2021 ku isaha y'isa 9 zuzuye. Equipe ya Musanze FC rero yabashe kuba yanganya ubusa ku busa na equipe ya Espoir. Reka tunyarukire rero kuri tariki ya 27 z'ukwezi kwa 11 2021 hari ku isaha y'isa 6 n'igice ubwo Kiyovu Sport yakiraga equipe ya Musanze FC nuko ibasha kuba yatsinda igitego kimwe cyatsinze ku munota 33 n'uwo bita Abigirimana wa Kiyovu Sport. Katwihute cyane no tariki ya 30 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2021 ku isaha y'isa 9 zuzuye. Ku munota wa 16 bita OSNB yarabashe kubaterekamo igitego cya mbere cya Musanze cyaje kwishyurwa n'uwo bita Adeshola ku munota 37 ndetse Musanze gushimangira intsinzi ku munota 42 aho RTA yabashe kubaterekamo igitego cya kabiri cya Musanze nicyo cyasoje uyu mukino. Twihuse cyane rero kuri iyi match. Reka tunyuke kuri match yabaye kuwa 4
z'ukwa 12/2021 ku isaha y'isaa 9 ekipe ya Musanze yanganyije igitego kimwe kusa na AS Kigali. Igitego cya AS Kigali kimwe cyatsinzwe ku munota wa 57 na Chabarara Hussein kiza kuba cyakwishyurwa na Nshimiyimana Murani ku munota wa 75. Ku tariki rero ya 10 z'ukwezi kwa 12 hasaba match yakomeje kugenda ihuza ekipe ya Musanze ndetse na ekipe ya Police FC. Hari ku isaha rero y'isaa 9 umwaka wa 2021. Ekipe ya Police FC rero yabashe kuba yaterekamo igitego cya mbere ku munota 51 w'umukino gitsinzwe na Usengimana Faustin. Nanone ku munota 78 wo bita Dusabe Jean Claude yari ateretsemo igitego cyo kwishyura cy'ikipe ya Musanze. Nanone ekipe ya Musanze yaje kwitsinda igitego ku munota 96 w'umukino gitsinzwe rero n'uyu nguyu Dusabe Jean Claude. Reka rero twite cyane tariki ya 19 umwaka ya 19 kwa 12 umwaka 2011 ekipe ya Musanze yabashe kuba yanganya na Gicumbi FC ubusa ku busa. Tariki rero 22 z'ukwezi kwa 12 2021 ku isaha y'isaa 9 zuzuye ekipe ya Musanze yabashe kuba yatsinda mu mazi ekipe ya Marine ibitego 5-1. Igitego cya mbere cyanditse ku munota wa 6 gitsinzwe na OSNB ku munota wa 19. OSNB aterekamo ikindi gitego ku munota wa 45 bita Aniseti aterekamo ikindi gitego half time irangiye ibitego 3 ku busa bwa ekipe ya Marines FC. Aha rero ibyatinze cyane ku munota wa 57 uwo bita Angua aterekamo igitego rero cya 4 cya Musanze FC ku munota rero wa 60 wo bita Mugisha wa Marines FC yarabashe kuba yaterekamo igitego cyo kwishyura kimwe mu bitego 4 bari bamaze kuribwa na ekipe ya Musanze FC. Nanone ku munota wa 90 w'umukino umukinnyi witwa Kwizera Jarike wa Musanze FC yarateretse n'igitego cy'insinzi cya 5. Igitego rero abamarine batakomeje kugenda bavugaho rimwe, aho bakomeje kugenda bavuga bati hari mu imvura yatunyagiye maze mudutsindira mu mvura. Reka rero twite cyane kuri match ekipe ya Musanze FC yabashe kuba yanganyamo na ekipe ya Etincelle. Aha ngaha tariki 28 z'ukwezi kwa 12 na 21 ku isaha 9 zuzuye. Aha ngaha rero uwo bita Bizimungu yabashe kuba yaterekamo igitego cya Etincelle se cyaje kwirirwa ku munota 45 na OSB wa ekipe ya Musanze FC. Katwite cyane rero kuri match yabaye kuri tariki 15 z'ukwezi kwa 2022 ku isaha 9 aho ekipe ya Rayon Sport yabashe kuba yanganya na Musanze FC ubusa ku busa. Musanze FC rero kuri 21 z'ukwezi kwa 2022 ku isaha 9 zuzuye yabashe kuba yaterekamo igitego cyamwe ku busa cyabonetse ku munota wa 14 gitsinzwe n'uwo bita Ikechuku. Reka tunyajya ku itariki ya 20 z'ukwa mbere ekipe ya Musanze nanone yatsinze igitego ekipe ya Gasogi United. Aha ngaha rero nyuma yuko itsinze Gasogi United igitego kimwe ku busa yahise itsinda ekipe yahise itsindwa n'ekipe ya Mukura rero tariki 23 z'ukwezi kwa 2022 ku isaha 9 byari ibitego 3-2 aho ekipe ya Mukura FC rero yabashe kuba yatsinda ibitego 3 Musanze ikegukana 2. Igitego cya mbere cyabonetse ku munota wa 34 gitsinzwe kuri penalty na OSNB cyishyurwa ku munota wa 62 no bita Muhoza ku munota wa 35 Jibline ku munota wa 75 Mugisha Patrick. Igitego cya Musanze rero cya kabiri cyaje kuba cyatsindwa n'uwitwa Kwizera Jarike ku munota 89 y'umukino. Kuri 27 z'ukwezi kwa 2022 ku isaha 9 zuzuye ekipe ya Rutsiro ari Rubavu yaje kuba yakwitirwa na Musanze FC igitego kimwe ku busa cyabonetse ku munota wa 74 gitsinzwe na Kwizera Jarike. Nyuma rero iyo tariki ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa
kabiri ekipe ya Musanze yabashe kuba yanganya na ekipe ya Bugesera. Nanone ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri 2022 ku isaha 9 zuzuye ekipe ya Musanze FC yabashe kuba yakubita igitego kimwe ku busa ekipe ya PRS. Ahangaha rero naho ekipe ya Musanze ku minota 73 bibashe kuba yahabwa umutuku kuri Nshimiyimana Amrani. Rero ni byatinze cyane ku minota 97 aho umukino Nshimiyimana Amrani yarabashe kubaterekamo igitego. Ibi ngibi rero ntabwo bisobanutse ko Nshimiyimana Amrani yahawe ikarita mbere y'umutuku mbere yuko atsinda igitego. Bivuze ko ku itakirano ku munota 73 ariko Nshimiyimana Amrani yatsinze igitego. Ku munota rero wa 97 Nshimiyimana Amrani akaba yarahawe ikarita y'umutuku. Reka tunyaruke cyane kuri 21 z'ukwezi kwa kabiri 2022 ku isaha 9 zuzuye ekipe ya Musanze yabashe kuba yakwisengera 2 ku busa ekipe ya Etoile Doles. Igitego cya mbere ku munota wa 6 na Nshimiyimana Amrani. Nanone ku munota 70 abasha kubaterekamo igitego cy'intsinzi cy'umukino wari bahuyemo na Etoile Doles. Reka tunyaruke kuri match Musanze yakinye ku itariki 23 z'ukwa kabiri 2022 ni ku isaha 9 zuzuye. Ekipe ya Musanze FC rero yabashe kuba yaterekamo igitego kimwe kuri kimwe. Uwo bita rero Niyonsaba yabashe kuba yaterekamo igitego cya mbere cya Musanze cya Espoir ku munota wa 21. Igitego cya mbere cya Musanze cyatsinzwe na uwo bita Luli Hoshi ku munota 57 w'umukino. Reka twihute kuri tariki ya 5 z'ukwezi kwa 3 2022 ku isaha 9 zuzuye ekipe ya Musanze yabashe kuba yakubitwa na ekipe ya Kiyovu Sport ibitego 2 kuri kimwe. Igitego cya mbere cyatsinzwe na mugenzi Bienvenue Gitera ku munota wa 6 kiza kwishyurwa rero ku munota wa 27 n'uwo bita Wafula. Nanone ku munota wa 45 wongeye iminota 2 y'inyongera rero Bigirimana yabashe kwatekamo igitego cya kabiri cy'intsinzi cya ekipe ya Kiyovu Sport. Ni byatinze cyane ko rero tariki 14 z'ukwezi kwa 3 2022 ku isaha 9 n'igice ekipe ya Gorilla FC yisengera Musanze ibitego 3 kuri 2. Ku munota wa 8 deri yagije ekipe ya Gorilla FC ibonye igitego nk'uwo bita Sindambiwe yaramaze kwaterekamo igitego cya Gorilla FC. Nanone ku munota wa 23 uwo bita Aniseti yarabashe kuba yakwishyura ekipe ya Musanze FC. Nanone tidaki ku munota 40 umukino Iradukunda yarabashe kubaterekamo igitego cya kabiri cya Gorilla FC cyaje kwishyurwa ku munota 76 na Nshimiyimana Amrani. Nanone Gorilla FC ibona igitego cya gatatu ari nacyo cya gatanu muri uyu mukino cyabonetse. Ni ku munota wa 86 aho Kamara wa Gorilla atsinze igitego rero kuri penalty. Twihuse cyane no tariki 20 z'ukwezi kwa 3 ntibyatinze ko Musanze inganya na Esito Kigali igitego kimwe kuri kimwe. Igitego rero cyatsinzwe na Chabara ku munota 19 kiza kwishyura ku munota 49 n'uwo bita Ikechuku wa Musanze FC. Byatinze cyane ko tariki 15 z'ukwezi kwa 4 ekipe ya Musanze ahita ikubitana na Police FC. Ahangaha rero ku munota 60 umukino w'ekipe ya Police FC yari ibashe guhaga yakubitamo igitego. Twizerimana rero Onesme yarabashe kuba yaterekamo igitego cya Police FC. Ku itariki rero ya 23 z'ukwezi kwa 4 2022 ku isaha 9 zuzuye ekipe ya Musanze yabashe kuba yatsinda igitego cyabonetse ku minota wa 57 gitsinzwe na Wafula wa Musanze FC. Katute cyane no tariki ya 30 z'ukwezi kwa 4 ekipe ya Musanze FC yabashe kuba yanganya na ekipe ya Marines ubusa ku bundi. Ekipe ya Tenseri yaje kuba yatsinda Musanze igitego kimwe ku busa. Tutamenye neza umuntu wagitsinze kuko kuri report batanze ntabwo uyu mukini yarariho.
katwite cyane rero kuri match yahuje ekipe ya Musanze FC ndetse n'ekipe ya Rayon Sport. Ni match yateje impaka cyane ko yarebera mu karere ka Musanze bakavuga ko Musanze yabashe kuba yakwibwa nibone ikindi gitego. Aha rero ni match byanganyijemo rero kimwe kuri kimwe, yabaye ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu 2022 ku saa 9 zuzuye. Ekipe ya Musanze FC ku gice cya mbere ku minota 32 yari bashe gutekamo igitego cya Nigena Clement. Byaje gutinda ko SNB rero yishyura igitego cya Musanze FC ku minota 82 w'umukino. Reka twihute cyane ku mukino w'umunsi wa 28 wa shampiyona yacu y'u Rwanda. Ekipe ya Gasogi United yarabashe kuba yakwisengera Musanze FC ibitego 2 kuri kimwe. Aha rero hari tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatanu 2022 na kabiri ku saa 9 n'igice. Ekipe ya Gasogi United rero yabashe kuba yabona igitego ku munota wa gatandatu w'umukino gitsinzwe no bita Bugingo. Nanone ku munota 28 ekiwo bita Prosperi yashe kubatekamo igitego cya kabiri cya ekipe ya Gasogi. Nanone igitego cya Musanze cyashyuwe n'uwo bita Nduwayezu Jean Pierre ku munota wa 35 w'umukino. Match za kurangira ibitego 2 bya Gasogi United kuri kimwe cya Musanze FC. Katunyarike cyane kuri tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu ekipe ya Musanze FC yabashe kuba yatsinda Mukura Victory Club igitego kimwe ku busa cyatsinzwe n'uwo bita Angua ku munota wa 90 w'umukino. Nitwasoza rero tutababwiye ko ekipe ya Musanze yabashe kuba yatsindwa na Rutsiro ku mukino wa nyuma soje shampiyona w'umunsi wa 30 wa shampiyona 2021-2022 yari tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu 2022 ku saa 9 n'igice. Ekipe ya Rutsiro yabashe kuba yatsinda ekipe ya Musanze igitego cyabonetse ku minota 81 gitsinzwe n'uwo bita Ndarusanze Jean Claude. Reka rero tutihuse cyane twe twakwibutsa gukomeza gukora subscribe hano ku Isumo ndetse no kuri Altour Sport TV, gukomeza kugenda umenya amakuru yimbitse ya sport. Altour Sport TV rero ni channel yacu ya kabiri y'imikino, nanone igenda kugezaho imikino igiye itandukanye, nanone ikomeza kugenda ikubwira iti akomeza ugende uba mu mikino igezweho, ukomeza kugenda umenya amakuru agezweho agenda avugwa muri sport, ari sport iyo ariyo yose, amakuru yose ayikomeza kugenda akugeraho umunsi ku wundi. Reka none tukubwire ko twihuse cyane. Ekipe ya Musanze FC rero ni ekipe yasoje ku mwanya wa gatandatu wa shampiyona mu mikino 30 yatsinzemo imikino 10, inganya imikino 10 ndetse itsindwa imikino 10. Bivuze ko yasoreje ku manota asaga 40, ku manota rero asaga 90. Ikamwibutse ko yatsinze ibitego bisaga 32 itsindwa ibitego 28. Bivuze ko yari izigamye ibitego bisaga 4. Reka rero dukomeze tugende tuguhereza ikaze hano ku bigano by'Isumo TV ndetse na Altour Sport TV, komeza kugenda ubana natwe. Nanone tugushimire gukomeza kugenda udutera inkunga ukanda subscribe. Iyo subscribe wakanze natuye tugutengoza zaguha amakuru utasanga. Ndakeka ko na indi TV irakora nk'ibi ngibi turi kugenda dukora tubazengurutsa ekipe ku yindi muri shampiyona. None tubibutse ko nitumara kurangiza amakipe asaga 15 tuzahita tukugezaho analize y'uburyo abakinnyi bagiye batsinda ibitego muri fazare, baba baranje ari ba top scorer byibura 20 ba mbere, ndetse na fazare tour shampiyona yose, uburyo
bagiye basoza baratsinze ibitego. Nanone tukubwira ku matransferi akomeje kugenda avugwa muri shampiyona hano mu Rwanda ndetse n'andi makuru agiye atandukanye avugwa muri siporo ya hano mu Rwanda. Komeza rero bane n'Isumo ni TV ndetse na Artu Sport TV, komeza kugenda ubona amakuru y'imikino agezweho kandi yizeye, yakomeza kugenda atuma umenya byinshi kuri siporo y'u Rwanda ndetse no mu mahanga. Reka twibutse kandi ko na transfer zo mu Burayi nazo tujye kugenda tujya tuzibakoreraho hano kuri Artu Sport TV ndetse na Isumo TV. Uzakomeza kugenda ubona amakuru menshi n'ibyegeranyo bikomeje kugenda bigezwa kuri wowe n'umuryango wawe. Komeza ubane n'amahoro y'Imana, Imana ikomeze kugenda ikurinda aho uri hose.